Feliz sábado. Organización Mundial de la Salud recomienda wanchik sapa uhninchesta ejerciciusta ruanata. Sapa día ejerciciusta ruaspa yanapanchik cuerponchikta, songonchikta, tullus-ninchekta chantapis pulmones ninchikta, sumaqta payguna trabajanangupaj. Chayrayku kunan ama qonqaychu ruayta ejerciciusta. Kay libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 niwanchik. Cuerpo ejerciciuta ruwahtin allin, chantapis, astawan allinraj tukuy imapi Diospaj cristiano causan ruwasqan. Chayqa yanapawanchik, kunan p'unchaypaj, qhepan p'unchaypi allinta causanapaj. Mana suficientechu cristianupaj ruway ejercicio. Manchayri Diospaj qelqasqan kunan niwanchik, yanapanata runa masinchekta, kuyakuspa, munakuspa tukuy sonqomanta. Chantapis Diosninchik qowasun sumaq kusi kawsayta, kay tiempopi qhepan p'unchay kawsayninchekpaj. Bendiciones.